پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали бардум ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тарбиятгирандагони мактаб интернатҳои кишвар зери ғамхорӣ ва дастгирии доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. идомаи кӯмакҳои сарвари давлат ба ятимону бепарасторон. истифодаи нерӯи офтобӣ ҳамчун манбаи барқароршавандаи энергия дар кишвар. ин иқдомҳо чӣ аҳамият доранд ва дар куҷо татбиқ мешаванд? тадбире ки рӯҳия мебахшад ва ифтихор меофарад. ғамхорӣ, дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ ба ҳомиёни ватан. қадами нав ба сӯи рақамикунонӣ. дар шаҳри душанбе бо татбиқи лоиҳаи нав ба соддагардонии хизматрасониҳо ва баланд бардоштани сатҳи шаффофият тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. фароҳам овардани шароити мусоиди будубош, таҳсил ва рӯзгори қишри ниёзманди ҷомеа дар меҳвари сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта дар ин самт пайваста тадбирҳои лозима анҷом дода мешаванд. дар баробари ғамхориҳои доимӣ ҳамчунин пайваста ба тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо сару либоси мавсимӣ, лавозимоти хониш ва дигар тӯҳфаҳои рӯҳбаландкунандаи насли наврас тақдим мегардад ки дар ниҳоди онҳо ҳавасмандиро ба таҳсил, касбу ҳунаромӯзӣ ва содиқона ба халқу ватан хизмат карданро меафзояд. аз тақдими тӯҳфаҳои навбатии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар фазои ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии кишвар ба ҳифзи иҷтимоии кӯдакон иқдоми навбатии хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Темурмалик роҳандозӣ гардида ба таълимгирандагони масъаҳои интернатӣ тӯҳфаҳои зарурии мавсимӣ расонида шуд. иқдоми навбатии хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Темурмалик роҳандозӣ гардида ба таълимгирандагони масъаҳои интернатӣ тӯҳфаҳои зарурии мавсимӣ расонида шуданд. тӯҳфаҳои пешвои миллат ба таълимгирандагони интернати давлатӣ назди мактабии деҳаи Кангурд ва мактаб-интернати кӯдакони ятиму бепарастор ба номи Раҳмон Шукури ноҳияи Темурмалик тақдим карда шуданд. тӯҳфаҳои пешниҳод гардида асосан аз сару либоси зимистона иборат буда дар фасли сармо ба кӯдакон расонида шуданд ки ин иқдом нишонаи ғамхории пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумат нисбат ба насли наврас мебошад. таъкид гардид ки ғамхорӣ ба кӯдакон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия ва зиндагии шоиста барои онҳо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад. қобили зикр аст ки дар интернати давлатӣ назди мактабии Кангурд 121 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки аз ин шумора 5 нафарро духтарон ташкил медиҳанд. ҳамзамон дар мактаб-интернати кӯдакони ятиму бепарастори ба номи Раҳмон Шукури ноҳияи Темурмалик 101 нафар кӯдак аз ҳисоби ятимон, кӯдакони бепарастор, фарзандони оилаҳои ниёзманд ва носолим ба таълиму тарбия ҷалб гардиданд. дар маҷмӯъ тӯҳфаҳои навбатии пешвои миллат ба 222 нафар кӯдакони ятиму бепарастор расонида шуд. ин иқдоми башардӯстона бори дигар шаҳодат медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи ҳифзи иҷтимоии кӯдакон аҳамияти махсус дода барои таъмини зиндагии шоиста, таълиму тарбияи дуруст ва ояндаи дурахшони онҳо пайваста тадбирҳои муассир меандешанд.
در سال نو میلادی با مؤسسه دولتی اینترنت ولایتی نزد مکتبی ناحیه بلجوان واقع در جماعت دهاتی سریخوسار کمک‌های سروری دولت رسانیده شد. باید قید نمود که مکتب اینترنت سال 2009 تأسیس داده شده و کلهدار آن ریاست معارف ولایت ختلان می باشد. مؤسسه مذکور برای فراگیری خوانندگانی که از محله‌های دور به تحصیل نیاز دارند، کودکان عائله‌های کم بضاعت و اینچنین کودکان یتیم و بی‌پرستار مانده ساخته شده است که می تواند تا 160 نفر خواننده را به تحصیل فرا گیرد و دارای خوابگاه برای 100 نفر پسران و 48 نفر دختران می باشد که برایشان همه شرایط درس‌آموزی و استراحت مهیا می باشد و برای آنها لباس و پایافزارهای زمستانه، مواد غذایی و شیرینی ها کمک نمودند. از چنین دستگیری و غمخوری های همیشگی خوانندگان به دولت و حکومت اظهار سپاس نمودند. ما از آن افتخارمندیم که زیر سایه سیاسی انسان دوستانه پیشوای معظم ملت قرار داریم. این اقدام خیرخواهانه در این روزهای ایدانه به دل هر یک تربیت گیرنده ما نور و ضیا و شادی و نشاط بخشیده. چنین غمخواری ها بار دیگر ثابت می‌سازند که کودکان یتیم و بی‌پرستاران و نیازمند همیشه زیر توجه رهبریت دولت و حکومت قرار دارد. امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهداشت روزگار و تعلیم آنها را در مد اول سیاست خود قرار داده برای در آینده ادامه دادن تحصیل در مؤسسه‌های عالی تعلیمی امکانات دسترسی را فراهم ساخته است. تقدیم تحفه‌ها باعث خوشحالی و قناعتمندی کل تربیت گیرندگان گردیده با افتخار از چنین سرور و دولت خود را خوشبخت‌ترین فرد جامعه می‌شمارند. همچنین خانه ادانه برای تربیت گیرندگان این اینترنت گسترده شد. در دایره تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبس‌های غمخوارانه راهبر دولت، محصلین مکتب اینترنت یتیمان و بی‌پرستاران ناحیه مومن‌آباد نیز تحفه‌های ادانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را دسترس نمودند. منتظم عملی شوی چنین اقدام شادی و خرسندی نورسان را افزون نموده، محبت و دوستداری وطن را در ضمیرشان بیدار و هوسمندی آنها را به علم آموزی دوچند می‌سازد. اینچنین یتیمان و بی‌پرستاران در زمینه پشتیبانی و غمخواری پدرانه دائمی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان احساس تنهایی نمی‌کنند. ما خوانندگان مکتب اینترنت یتیمان و بی‌پرستاران ناحیه مومن‌آباد مینه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که ما یتیمان را هیچ وقت فراموش نمی‌کنند و به ما غمخواری پدرانه می‌کنند. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلالی به یتیمان و معیوبان و بی‌پرستاران و فرزندان عائله‌های کم بضاعت توجه خاصه ظاهر نموده، نه تنها تعلیم و تربیت آنها را بر عهده خود گرفت، بلکه برای به کمالات رسانیدن و به حیات مستقلانه گسیل کردنشان همیشه چاره‌جویی می‌نماید. عین زمان در مکتب اینترنت یتیمان و بی‌پرستاران ناحیه مومن‌آباد 92 نفر به تحصیل فرا گرفته شده‌اند که 26 نفر دختر میباشد. 18 نفر آموزگار، 4 مربیه برای تعلیم و تربیت آنها مشغول فعالیت هستند. در جمهوری تاجیکستان یتیمان و بی‌پرستاران، کم بضاعتان و معیوبان و نیازمندان همچون عضو کامل حقوق جامعه زیر توجه و غمخوری‌های بی‌واسطه راهبر دولت قرار دارند. همزمان در برابر تقدیم تحفه‌ها و آراستن خانه ادانه برای تربیت گیرندگان از جانب هنرمندان برنامه جالب فرهنگی پیشنهاد کرده شد. برنامه فرهنگی با هم‌آوازی محصلین و شادی و خرسندی آنها در فضای فرحبخش ادانه جریان یافت. شادی و نشاط 61 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی سناتوری رقم 40 شهر کانیبادام هم به حد و کنار است، زیرا برای آنها دسترخوان پرناز و نعمت آراسته تحفه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که از شیرینی‌های گوناگون، مجموعی سر و لباس، پایافزار و دیگر لوازمات ضروری عبارت بود تقدیم کرده شد. تأکید گردید که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کودکان و نورسان یتیم دارای امکانات محدود و فرزندان عائله‌های نیازمند تحت غمخواری و سرپرستی به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان قرار دارند و در کل مکتب اینترنت‌ها و دیگر مؤسسه‌های اجتماعی برای فراهم آوردن شرایط ضروری از جمله جهت بهتر نمودن صفت نگاه‌وبین و تعلیم و تربیت تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شوند. تربیت گیرندگان مکتب اینترنت از این اقدام بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خوشنود شده ابراز داشتند که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده در رشد و پیشرفت مملکت سهم نظررس می‌گذارند.
از نام کل تربیتگیرندگان منتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بیان می نمایم. امروز به ما تحفه جناب عالی دسترس شد. جواباً به این غمخواری ها ما خوانندگان وعده می دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده با سعی و کوشش نامبرداری وطن و ملت خود گردیم. ما تربیتگیرندگان مکتب اینترنتی سناتوری چیل از آن خرسندیم که تحفه جناب عالی به ما دسترس شد. پیشوای ملت همیشه غمخوار ما هستند. ما در جواب به این غمخواری ها با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده نامبردار دولت و ملت می شویم. در مکتب اینترنتی سناتوری رقم 40 کودکان و نورسان از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. آموزگاران و پرستاران ابراز داشتند که در پیروی به عملهای خیرخواهانه سرور دولت محترم امام علی رحمان امروزها تشکیلات و مؤسسه‌ها، صاحبکاران و تاجران و شخصان سخاوتپیشه نیز به تربیتگیرندگان مکتب اینترنت غمخواری ظاهر کرده در عرفه همه عید و جشن‌ها به آنها دستی خیر و سخا دراز می‌نمایند. امروز شادی و خرسندی در سیمای کودکان عکس یافته را دیده ما آموزگاران نیز فرهمند گردیدیم و این زمان میخواهم از نام اهل همین نشستگان، از نام کودکان، از نام آموزگاران مکتب اینترنتی سناتوری منتداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رسانم. غمخواری راهبری دولت در این سمت بی پایان است و ما از این سرفراز هستیم. با گرفتن مجموعی سر و لباس پایافزال و شیرینی ها تربیتگیرندگان باری دیگر احساس نمودند که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در راه زندگی بهترین پشتیبان و دستگیر و مددگار آنها هستند. از این خاطر هر یکی آنها با خوشنودی ابراز نمودند که فرزندان خوشبخت زمانی صاحب استقلالی اند و در وطن زندگی میکنند که پیوسته تحت توجه و غمخواری قرار دارند. دستگیری یتیمان و بپرستاران، معیوبان و برجاماندگان و اویله‌های نیازمند در سیاست اجتماعی حکومت کشور مقام محوری داشته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه در حق چنین نفران غمخواری ظاهر می‌نمایند. در ادامه چنین تدبیرهای بشردوستانه به 91 نفر تربیتگیرندگان خانه کودکان و مکتب اینترنت برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و ضریری شهر اسفره دسترخوان عیدانه آراسته شده تحفه‌های راهبر دولت محترم امام علی رحمان که از مجموعی سر و لباس، پایافزال و شیرینی‌ها عبارت بود تقدیم گردید. ضمن تقدیم تحفه‌ها تاکید نمودند که توجه دولت و حکومت مملکت خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به تعلیم و تربیت کودکان و نورسان یتیم و دارای امکانات محدود دائمی بوده. جهت فراهم آوردن شرایط مساعد نگاهبین، تحصیل و طبابت و توانبخشی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. آموزگاران و پرستاران و والدین تربیتگیرندگان خانه کودکان و مکتب اینترنت برای کودکان قوه بصیره‌شان سست و ضریری شهر اسفره برای غمخواری و دستگیری‌های همیشگی راهبر دولت محترم امام علی رحمان عرض سپاس و منتداری نموده ابراز داشتند که امروز جهت تعلیم و تربیت کودکان و نورسان شرایط مساعد فراهم بوده بناهای معماری و تعلیمی، خوابگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان تعمیر و نوسازی کرده شده است. مواد غذایی، سر و لباس و لوازمات ضروری تعلیم باشد سری وقت از جانب حکومت کشور و سرپرستان دسترس کرده می شود. ابراز گردید که با نظر داشت این همه غمخواری ها آنها تصمیم گرفتند که به روند تعلیم و تربیت بهبودی بخشیده فرزندان ملت را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی به کمال رسانند. راهبر دولت همیشه غمخوار یتیمان و معیوبان، بپرستاران و بینوایان و قشر نیازمند جامعه هستند که من امروز هم در مؤسسه مکتب اینترنت مخصوص بچگان قوه بصیره‌شان سست و ضریر شهر اسفره از نام پرزیدنت کشورمان محترم جناب عالی مجموعه سر و لباس، پایافزال و شیرینی ها تقدیم کرده شد. ما از این غمخواری های پیشوای ملت خوشنود بوده منتداری صمیمی خود را بیان می‌نماییم. مرحله به مرحله تحکیم بخشیدن به فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی برای یتیمان و بپرستاران و معیوبان امکان داد که صفت نگاهبین و تعلیم و تربیت در آنها بهتر شده کودکان و نورسان تحت غمخواری دولت و حکومت مملکت قرار داده شود و در آینده همچون شخصان فعال و کامل حقوق جامعه به کمال رسند. در دایره توجه همیشگی این نوبت نیز در مرکز فرهنگی فراغتی مرکز ناحیه اشت شهرک شیدان برای تربیتگیرندگان مکتب اینترنت‌های رقم 1 و 2 ناحیه اشت دستورخوان عیدانه تشکیل و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به هر یکی از این دوسترویکان
тақдим намуданд. дар рафти супоридани тӯҳфаҳои сарвари давлат таъкид гардид ки ғамхорию дастгирии ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хосатан президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷойгоҳи махсус дошта барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва зиндагии онҳо тадбирҳои судманд андешида мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша дар ҳаққи ятимон, оилаҳои камбизоат, кӯдакону наврасон ғамхории зоҳир менамоянд. тӯҳфаҳои навбати пешвои миллат ба тарбиятгирандагони мактаб интернати рақами 1 ва 2 ноҳияи Ашт омада расид ва ин боиси хушҳолии онҳо гардид. тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сару либос, пойафзол, маҷмӯи лавозимоти хонаи шириниҳо иборат буда, тақдими тӯҳфаҳо бори дигар қалби наврасонро ба ояндаи боз ҳам дурахшон дар фазои озоду соҳибистиқлолии кишвар нуру сафо ва умиду боварии тоза бахшид ва дар навбати худ кӯдакону наврасон омӯзгорон изҳори назар сипосгузории хешро ба пешвои миллат роҳбари ғамхору дилсӯз баён доштанд. آن تحفه‌هایی که از طرف محترم جناب عالی به ما فرستاده شد ما آن را قبول کردیم و امروز ما تربیت گیرندگان خیلی خوشحال گردیدیم و جواباً به این تحفه‌ها محترم جناب عالی ما از حاضر سعی و کوشش داریم که مکتب را با بهای خوب و اعلی و رفتاری نمونوی ختم نموده در آینده سزاوار کسب و کار و وظیفه خود گشته به وطن عزیزمان صافدلانه و صادقانه خدمت خواهیم نمود. дар ноҳияи Ашт 2 мактаб интернети давлатӣ барои кӯдакони ятим оилаҳои ниёзманд амал мекунад ки дар онҳо 75 нафар наврасон ба ғамхории таҳсил тарбия фаро гирифта шуданд. дар баробари муҳайё будани шароити моддӣ, таъмини имконияти зарурӣ, инчунин дар ҳар иду айём тақдими тӯҳфаҳо, дилҷӯӣ, эҳдои меҳру муҳаббат ба наврасон, ятимон, оилаҳои ниёзманд аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба он мақсад амалӣ мегардад ки наврасон дар шароити беҳтар таҳсил намуда ҳамчун насли солим, дорои донишу ахлоқи ҳамида ва тандуруст ва соҳибтахассус ба камол расанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе давати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия нахуст оид ба натиҷаҳои ҷанбасти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри душанбе дар 11 моҳи соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 ҳисоботи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ шунида шуд. гузориш дар ин хусус. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри душанбе, муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба натиҷаи ҷанбасти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри душанбе дар 11 моҳи соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 ҳисоботи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ шунида шуд. зимни ҳисобот қайд гардид ки дар 11 моҳи соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти минтақавии пойтахт ба 23.8 миллиард сомонӣ расида, суръати афзоиши он нисбат ба соли гузашта 8.2% зиёд гардид. ҳиссаи маҳсулоти пойтахт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат бошад 20.2%-ро ташкил дод. пас аз анҷоми суханронӣ, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри душанбе якҷо бо сохторҳои дахлдор супориш доданд ки ҷиҳати анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ, таъмиру азнавсозии роҳҳо ва татбиқи саривақтии лоиҳаҳои амалишаванда чораҳои дахлдор андешанд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба сохторҳои дахлдор супориш доданд ки баҳри таъмин намудани истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пешгирӣ кардани ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии он корҳои фаҳмондадиҳиро миёни сокинон вусъат бахшанд. ҳамчунин барои риояи расму оинҳои миллӣ аз ҷумла тарзи либоспӯшии тоҷикона ки асоси ҳувият ва ҳастии миллат ба ҳисоб меравад,
در همه قشر جامعه کارهای فهماندهی را به طور جدی تقویت بخشند. جهت آباد و زیبا گردیدن پایتخت و تقویت بخشیدن معرکه نهالشینانی با جلب ساکنان پایتخت به مسئولین دستور سپارش‌ها داده شد. محترم رستم امامعلی به رئیسان ناحیه‌های شهر سپارش دادند که با مقصد اجرای پررو و سریع نقشه اندازها، کم کردن بقیه‌پولی‌های اندازی، تامین نمودن قسم درآمد بودجه و استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی در سال 2026 منتظم چاره‌جویی نمایند. همچنین توجه مقامات حفظ حقوق شهر را برای تامین ترتیبات جمعیتی، پیشگیری نمودن حقوق بیرانکنی‌ها و جنایتکاری مخصوصاً در بین نابالغان و جوانان جلب نمودند. سپس وکیلان لایحه بودجت شهر دوشنبه برای سال 2026 و تصدیق اجرای بودجت شهر دوشنبه در سال 2024 را مورد بررسی قرار داده قرارهای دخلدار قبول گردید. در ادامه مجلس وکیلان وکالت وکیلان از حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 2 و 21 را پیش از مهلت قطع کردند. بنابراین در حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 2 و 21 سنه 1 مارس سال 2026 انتخابات معین گردیده کمیسیای شهری انتخابات تأسیس داده شد. وکیلان در ادامه مسئله نامگذاری نمودن مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینایف را بررسی نموده قرار دخلدار قبول نمودند. وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در سمت سیاست کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از همه وکیلان، کارمندان مقامات محل و کل ساکنان شرفمند پایتخت دعوت به عمل آوردند که جهت عملی نمودن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت به خاطر سزاوار پیشواز گرفتن جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی را تقویت بخشند. در آخر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کل ساکنان پایتخت را با فرارسی سال نو میلادی تبریک نموده با آنها بهر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیزمان بردباری ها آرزو نمودند. با همین اجلاسی 4 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. امروز هیئت افسران سمت کارهای سیاسی تربیوی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از بینای زیبا و برهوای پارلمانت تاجیکستان دیدن نمودند. گزارش در این خصوص. هیئت افسران سمت کارهای سیاسی تربیوی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از تالار مجلس‌های یکجایه، مجلس‌های پلاتای بالایی و پایانی، حجره‌های کاری وکیلان و کارمندان دستگاه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دیدن نمودند. از جانب مسئولان دایر به فعالیت پارلمانت تاجیکستان و تالارهای علاهیده معلومات پیشنهاد گردید. تماشای تالارهای برهوا و نقش و نگار بینای پارلمانت تاجیکستان برای افسران قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خاطرمان بود. در ادامه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با هیئت افسران سمت کارهای سیاسی تربیوی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صحبت نمودند. تاکید گردید که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور، مسائل مهم دولتداری، رشد اقتصاد ملی، صنعت کنونی با سرعت، تامین استقلالیت انرژتیکی، رقمی کنونی اقتصاد، تحکیم ساحه‌های معارف و تندرستی، دستگیری جوانان و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم دقیق نظرانه تحلیل شدند. ابراز گردید که مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات از 1 سپتامبر سال 2026 20% زیاد کرده می شود. گفته شد که سرور دولت محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی سال 2026 را سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلام کردند. از این رو هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید.
ҷиҳати расонидани муҳтаво ва аҳамияти стратегии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии кишвар дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва вохӯриҳои судманд ба роҳ монда шудааст. Чорабиниҳои мазкур дар фазои созанда сурат гирифта иштирокчиён оид ба масъалаҳои муҳими рӯз, дурнамои рушди кишвар ва саҳми ҳар як шаҳрванд дар пешрафти ватани соҳиби истиқлол андешаҳои худро баён намуданд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҷиҳати шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамоиш доир гардид. Чунин ҳамоиш дар ҷамоати деҳоти Аличори ноҳияи Мурғоб, шаҳраки Мурғоб ва ҷамоати деҳоти ба номи Ғозибек Бердибаев баргузор гардид. Қайд гардид, ки Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат таи чанд соли охир ба дастовардҳои назараси иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гардида имрӯз ба давлати ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ табдил гардидааст. Дар охир бо иштирокдорони ҷамъомад суҳбати озод баргузор гардида бархе аз фаъолон оиди нақши паём дар ободкориву созандагии ватани азизамон хусусан ноҳияи Мурғоб ибрози андеша намуданд. Қайд карда шуд, ки ноҳияи баландкоҳи Мурғоб таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта дар як муддати кӯтоҳ бо бунёд гардидани иншооти гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ ба яке аз ноҳияҳои тараққикардаи ҷумҳурӣ табдил ёфта истодааст. Пас аз он дар ноҳияи Рошқала ва шаҳри Хорух чунин вохӯрии судманд баргузор гардид. Таъкид рафт, ки паёми имсола аз паёми солҳои қаблӣ фарқкунанда буда, он саршор аз самимият, муҳаббат ва садоқатмандӣ нисбат ба халқи шарифи Тоҷикистон ироа гардида дар баробари дастуру супоришҳои мушаххас ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳо ҳамзамон идоятҳо ва насиҳатҳои нек ба қишриҳои гуногуни ҷомеа низ баён гардиданд. Гуфта шуд, ки соли 2025 ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ ҷиҳати амалисозии қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхо нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхоро мизбонӣ намуд. Илова гардид, ки ҳоло дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмону азнавсозии иншооти энергетикиву нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, тавсеяи хизматрасониҳо, густариши ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим, тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истоданд. дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамоиши занон таҳти унвони «Зан дар меҳвари паём» баргузор гардид. Таъкид гардид, ки имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳиби истиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишвар соҳае нест, ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. ҳукумати мамлакат дар сиёсати иҷтимоии худ масъалаҳои марбут ба занонро дар меҳвари фаъолияти рӯзмарра қарор дода, барои рушди ин самти муҳим мунтаззам тадбирҳои судманд меандешанд. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъмин намудани бонувону духтарони лоиққадманд дар маркази диққати ҳукумати мамлакат қарор дорад. гуфта шуд, ки занону бонувони мамлакат барои тарбияи фарзандон дар роҳияи омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, риояи қонунҳои миллӣ, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, расму оин ва суннату анъанаҳои мардуми бостонии тоҷик, аз ҷумла сарфаю сариштакорӣ ва пӯшидани либосҳои миллӣ саю кӯшиши бештар ба харҷ дода, дар масъалаи муқовимат ба бегонапарастиву хурофот ва исрофкорию зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор мегиранд. дар ҷамъияти саҳомӣ кушодаи барқи тоҷик оид ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҳамоиш баргузор шуд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлили муфассали дастовардҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии солҳои охир аз ҷумла рушди соҳаи саноат, энергетика, кишоварзӣ нишон доданд, ки натиҷаҳои ба даст омада маҳсули заҳмати содиқонаи мардум, сиёсати оқилона ва идоракунии самараноки давлатӣ буда, ин дастовардҳо заминаи боэътимод барои расидан ба ҳадафҳои бузурги минбаъда ба ҳисоб мераванд. яке аз дастовардҳои назаррас ва таърихӣ расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ мебошад, ки дар раванди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ин соҳаи мубрам ба таври васеъ матраҳ гардид. сармоягузории бузург ба нерӯгоҳҳои барқию обӣ,
تجدید اقتدار موجوده و بنیاد نیروگاه‌های آفتابی نشان می‌دهد که تاجیکستان سمت به استقلال انرژتیکی با قدم‌های استوار حرکت دارد. نیروگاه برقی آبی راغون همچون لایحه ملی عصر نه تنها منبع نیروی برق بلکه رمز استقلال و وحدت ملی میباشد. به کار درآوردن اگریگات سه‌م آن در سال 2027 مرحله تاریخی رشد انرژتیکی جمهوری خواهد بود. با مقصد رسانیدن محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوص دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک نمایندگان کمیته و به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین و آموزگاران و دانشجویان همایش برگزار گردید. طور تاکید گردید پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی بازگوی بالاروی موقع بین المللی تاجیکستان بوده تشبس‌های کشور در سطح سازمان ملل متحد اوید به حفظ پریخ‌ها، تغییریابی اقلیم، کریوسفر، ذهن صنعی و معرفت حقوقی از جانب جامعه جهانی دستگیری یافتند. سال از سال در قسم‌های نظامی جزو تام‌های قوه‌های مسلح کشور شرایط خدمت سربازان و افسران بهتر به طلبات زمان جواب گردانیده می‌شود که آن برای خدمت صادقانه حامیان وطن نقشی مهم دارد. در این برابر پیوسته رهبریت عالی کشور، مسئولین وزارت و اداره‌ها، مقامات محلی، حاکمیت دولتی و اهل جماعتچگی از شرایط بود و باش و ادای خدمت حربی فرزندان شجاع وطن دیدن می‌نمایند که این تدبیر برای تقویت حس مسئولیت شناسی و وطن دوستی آنها مساعدت می‌نماید. توجه نمایید. سرحدبانان چشم بیداری وطن تحت همین عنوان در قسم حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولان کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، افسران و سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و جوانان سن دعوت اشتراک نمودند. گفته شد که غمخواری دائمی سرور دولت عامل اساسی پیشرفت و روح‌بلندی خدمتچیان حربی میباشد. در چاره‌بینی وابسته به رسالت وطنداری خودشناسی ملی، نقش ارتش ملی در تامین امنیت و آرامی مملکت، اهمیت استقلال و وحدت و یکدلی در حیات انسان و دیگر مسائل‌های مبرم اندیشه‌رانی کرده شد. شرط و شرایط خدمت در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خاصه قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با توجه و دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان بهتر شده به طلبات نظامی زمان معاصر مطابق گردیده است. در ادامه همایش به یک زمره افسران و سربازان قشون‌های سرحدی تحفه‌های خاطره‌ای و سپاسنامه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سپرده شد. در همین جا همچنین به خدمتچیان حربی دسترخوان عیدانه پیشنهاد گردید. در دیدبانگاه‌های سرحدی منطقه ایواج ناحیه شهر توسی ولایت خاطلون با تشبث کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای خدمتچیان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دسترخوان عیدانه آراسته شد. این اقدام در فضای همدیگرفهمی، احترام و همبستگی برگزار گردیده به قدرشناسی خدمت صادقانه سربازان و افسران بخشیده شد که شبانه روز در حفظ مرز و بوم کشور با صداقت خدمت می‌نمایند. قشون‌های سرحدی همچون یکی از نهادهای کلیدی تامین امنیت ملی نقش بسیار مهم دارند. سهم آنها در حفظ استقلالیت دولتی، تحکیم ثبات سیاسی و تامین آرامی و امنیت جامعه به نهایت ارزشمند میباشد. توجه و دستگیری پیوسته خدمتچیان حربی عامل مهمی بالا بردن روحیه وطندوستی، احساس مسئولیت و آمادگی کسبی آنها به حساب می‌رود. برگزاری چنین تشبس‌های نیک با تحکیم رابطه جامعه با ساختارهای حفظ امنیت مساعدت نموده، حس همبستگی و وحدت ملی را باز هم تقویت می‌بخشد. این گونه اقدام‌ها نشانه روشن همگرایی جامعه در اطراف ارزش‌های دولتی و منفعت‌های عالی ملی میباشند. خدمتچیان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که من بعد نیز با وفاداری به سوگند حربی، احساس بلند وطندوستی و مسئولیت کسبی وظیفه‌های خدمتی خود را در راه حفظ امنیت، استقلالیت و آرامی کشور صافدلانه اجرا خواهند کرد.
чунин чорабиниҳо дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ҳамчун омили муҳими таҳкими рӯҳияи хизматчиёни ҳарбӣ арзёбӣ гардида дар заминаи сиёсати давлатии таҳкими амният ва суботи миллӣ аҳамияти вижа доранд. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ибтикори масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва инчунин бо иштироки фаъолону намояндагони ҳизб дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар дидбонгоҳи сарҳадии даҳанаи қисми ҳарбии 0341 ноҳияи Шамсиддин Шоҳин маросими аёдат, шиносоӣ бо вазъи шароити зисту хизматии сарбозону афсарон ва чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. иштирокдорон аз имкониятҳои мавҷуда доир ба фаъолияти хизматӣ ва ҳолати будубоши марзбонони дидбонгоҳ дидан намуданд. бо шарофати пойдории истиқлоли давлатӣ ва дастгириҳои бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи амалисозии ҳадафҳои созанда ҷиҳати беҳтарсозии шароит ва мукаммалгардонии инфрасохтори соҳа дар дидбонгоҳи мазкур давоми соли 2025 иншооти наву замонавии гуногун баъди бунёду муҷаҳҳазгардонӣ бо шароити зарурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар иншооти дидбонгоҳ аз ҷумла ҳуҷраҳои зебову барҳавои кории мутобиқ ба талабот, хобгоҳ барои сарбозон, инчунин хонаҳои истиқоматӣ барои зиндагии оилавии афсарон бо назардошти фароҳамсозии шароити хуби маишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасону инфрасохтори лозима муҳайё мебошад. аснои ҷараёни маросими аёдат инчунин барои афсарону сарбозон хони идона ороста шуд. сипас дар саҳни дидбонгоҳи сарҳадии чорабинии маърифатӣ доир шуда зимни баромад таъкид доштанд ки ҳифзи сарҳади давлатӣ ва таъмини амну осоиштагӣ дар мамлакат аз хизмати содиқонаи афсарону сарбозони далеру шуҷои ватан вобастагии амиқ дорад. иҷрои ин рисолат барои ҳар фарди худшиноси ватан мояи ифтихору сарфарозӣ маҳсуб меёбад. мо сарбозон ифтихор аз он мекунем ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истодаем. ҳама шароитҳо ба мо муҳайё аст. барои мо ҳар як сарбоз мояи ифтихор аст ки бо сарбаландона сарҳади давлатиро хуб ҳимоя карда истодаем. дар идомаи чорабинӣ ҳамчун рамзи эҳтирому қадршиносӣ ба хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба сарбозону афсарон тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. сипас баҳри таъмини фароғати иштирокдорон аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барномаи ҷолиби фарҳангӣ дар фазои фараҳбахшу идона пешниҳод гардид. дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ чун анъанаи наку дар арафаи соли нави милодӣ аз ҳолу аҳволи хизматчиёни ҳарбии қисми низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон баҳравар гардиданд. гуфта шуд ки хизмат ба ватан модар мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад ва хизмати ҳарбӣ мисоли равшани ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷикистон мебошад. дар ин рӯз ба сарбозони ватан ки дар қисми низомӣ воқеъ дар ноҳияи восеъ адои хизмат намуда истодаанд дастурхони идона ороста шуд. дар остонаи ҳама гуна ҷашну маросимҳои идона расонидани кӯмакҳои хайрхоҳона ба шахсони ниёзманд яке аз амалҳои неку инсонпарварона маҳсуб ёфта, ин тадбир дар кишварамон ба ҳукми анъана даромадааст. дар ин росто ба тарбиятгирандагони мактаб интернати хонандагони лоиҳақадманди ноҳияи восеъ як зумра тӯҳфаҳо расонида шуд. тӯҳфаҳо ки иборат аз сару либоси мактабӣ ва шириниҳо буданд намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дастраси тарбиятгирандагон намуданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби шахсони саховатпешаву эҳсонкор барои беш аз 300 нафар маъюбони гурӯҳи якум дар ин ноҳия чорабинии хотирмон ташкилу роҳандозӣ гардид. дар ин асноб ба онҳо дастурхони идона ороста шуда тӯҳфаҳои моддӣ расонида шуд. бо мақсади шиносоӣ аз шароити хизмат, имкониятҳои мавҷуда ва таъмини иҷтимоии сарбозон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён дар яке аз қисмҳои низомӣ ки дар ҳудуди ноҳия мустақар гардидааст, боздид ба амал оварданд. зимни боздид масъулин бо ҷараёни хизматбарии афсарону сарбозон аз наздик ошно гардида, ба шароити зист, таъминоти моддиву техникӣ, ҳолати интизом ва сатҳи омодагии ҷангии ҳайати шахсӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. масъулин дар суҳбат бо сарбозон иброз доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти давлату ҳукумат ба масъалаи таҳкими қувваҳои мусаллаҳ, боло бурдани сатҳи зиндагӣ ва таъмини иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳанд. хизмат дар сафи артиши миллӣ мактаби ҷасорат, мардонагӣ ва садоқат
ба ватан арзёбӣ гардида ҷавонон барои иҷрои софдилонаи вазифаи конститутсионии худ ҳидоят карда шуданд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён ба сарбозони қисми низомӣ дастурхони идона ороста шуда ҳамзамон тӯҳфаҳо тақдим гардид. ин иқдом ҳамчун нишонаи ғамхорӣ ва дастгирии пайваста нисбат ба муҳофизони марзу бумии кишвар маънӣ дод шуд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ пойгоҳи моддию техникии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ мукаммал шуда афсарону сарбозон пайваста дастгирӣ меёбанд. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар қисмҳои низомии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ва қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ воқеъ дар шаҳри хуҷанд бо шароити хизмати ҳарбии афсарону сарбозон шинос шуда дар асоси нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ оид ба ҳифзи марзу буми ватан, садоқат ба модар ватан, пешгирии терроризм ва экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмин намудани ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ ва дигар масъалаҳои муҳим сухан гуфтанд. таъкид гардид ки боз ҳам беҳтар таъмин намудани ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо техникаву технологияҳои ҳозиразамон, ташкили инфрасохтори муосир ва дастгирии иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат минбаъд низ идома дода мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба ғамхориҳои доимии ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин рӯз бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар қисми низомии 3501 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд барои хизматчиёни ҳарбӣ ки дар назди онҳо вазифаҳои муқаддасу пуршараф ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа гузошта шуданд, дастурхони пурнозу неъмат ороста шуд. афсарону сарбозон аз ғамхориҳои ҳамешагӣ нисбат ба онҳо изҳори қаноатмандӣ карда иброз доштанд ки ҳукумат ва давлат барои беҳдошти шароити буду боши онҳо пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. дар ҷавоб ба ин дастгирию ғамхориҳо барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва рисолати муқаддаси худ минбаъд низ омода буда ба савганди ёдкардаи хеш содиқ мемонанд. ҳамчунин дар ин рӯз ба зиёда аз 500 нафар кормандони сарраёсати ободонӣ ва хоҷагии коммуналии шаҳри хуҷанд маводи ғизоӣ аз ҷумла орду равған, шакару биринҷ, макарон ва шириниҳои гуногун кӯмак карда шуд. таъкид гардид ки заҳмати шабонарӯзии ҳар як корманди ҷодаи ободонӣ ҳамеша қадр карда мешавад, зеро аз фаъолияти ҳамешагии онҳо тозагӣ ва хуррамии маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд вобастагии зиёд дорад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аёдату хабаргирӣ ва расонидани кӯмаки моддӣ дар арафаи таҷлили рӯзҳои таърихӣ ва миллӣ ба ҳукми анъана даромадааст. дар ин радиф бо иқдоми мақомоти маҳаллии шаҳри Исфара афсарону сарбозони қисмҳои низомии мустақар дар шаҳри Исфара аёдат карда шуданд. чунин амали инсонпарварона ва наҷиб чун иқдоми шоднамоӣ ва рӯҳбаландкунанда дар пайравӣ ба иқдоми хайрхоҳонаи роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат дар заминаи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ амалӣ шуда пайваста иҷро мегардад. дидорбинӣ бо афсарону сарбозон ва шиносоӣ бо шароити буду боши онҳо чун тадбири тарғиботӣ амалӣ шуда дар заминаи он хизматчиёни ҳарбӣ рӯҳбаланд ва ҳамзамон майли ҷавонон барои хизмат дар сифи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат меафзояд. зимни боздид қайд карда шуд ки бо талошҳои ҳукумати мамлакат ба такмили фаъолияти қисмҳои низомӣ беҳтар гардонидани шароити зиндагӣ, интизоми ҳайати шахсӣ ва омодагии ҷангии онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ин замина мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр низ ҷиҳати беҳтар намудани баъзи моддии техникии қисмҳои ҳарбии ҳудуди вилоят ғамхории доимӣ зоҳир намуда баҳри беҳтар намудани шароити хизмат чораҳои заруриро андешида истодааст. қарзи ҳар як ҷавонмард ин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. сад шукр аз ҷаноби олӣ менамоем ва ҷаноби олӣ ҳама вақт дар паёмҳои хеш дар бораи насли наврас мегӯяд ки бар ватани худ бояд ҷавонони тоҷикистон содиқ бимонанд. дар идомаи аёдат барои сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ дастурхони пурфайзи идона ороста шуда барои болидарӯҳии онҳо аз тарафи ҳунармандон сурудҳои пур аз эҳсоси ифтихори ватандорӣ ва садоқат ба ватан пешкаш гардид.
ҳамзамон дар ин рӯз дар пайравӣ аз сиёсати иҷтимоӣ ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва бо саҳми соҳибкорону шахсони эҳсонкор чорабинии ҷашнӣ баргузор карда шуд, ки дар доираи он ба кӯдакони ятим ва ниёзманди ноҳия хони идона ташкил ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. тавре масъулини ноҳия зикр намуданд, ғамхорӣ нисбат ба кӯдакони ятим ва қишрҳои осебпазири ҷомеа самти афзалиятнуки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта ва чунин иқдомҳои хайрхоҳона на танҳо ба шодии кӯдакон мусоидат мекунад, балки ҳисси меҳру муҳаббат, ғамхорӣ ва масъулияти иҷтимоиро дар ҷомеа таҳким мебахшад. дар фазои тантанавӣ ба кӯдакони ятим тӯҳфаю шириниҳо ва дигар маводи зарурӣ тақдим карда шуданд. дар интиҳо бошад барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва кӯдакон пешкаши ҳозирин карда шуд, ки ба чорабинӣ шукӯҳи дигар бахшид. оид ба фарогирии кӯдакони имконияти маҳдуддошта дар маркази хизматрасонии иҷтимоии рӯҳбахши назди ташкилоти ҷамъиятии тавонбахши ноҳияи Муъминобод бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони ниҳодҳои гуногун, кормандони муассиса, доираи васеи кӯдакони имконияти маҳдуддошта ва волидони онҳо чорабинии маърифатӣ баргузор шуд. аснои суханронӣ изҳор доштанд, ки бо дастгириҳои доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ барои маъюбон дар тамоми соҳаҳо имконияти баробари кору зиндагӣ фароҳам оварда шудааст, ки ба беҳбуд бахшидани шароиту имконоти онҳо мусоидат мекунад. тибқи маълумот айни замон дар ноҳия 45 нафар кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи то синни 13 сола ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳия барои фарогирии кӯдакони синни мактабӣ ба таҳсил имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда пайваста дастгирӣ меёбанд. ин навбат дар баробари аёдат ва шиносоӣ аз вазъи хизматрасониҳо бо ташаббуси масъулони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия ба кӯдакони имконияти маҳдуддошта тӯҳфаҳои яквақтаина иборат аз либосҳои зимистона, маводҳои доруворӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ фаъол мегарданд бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегияи рушд иқтисоди сабз ҷиҳати бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва то соли 2030 ба ҳаҷми накам аз 1000 мегаватт расонидани иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли энергияи сабз, яъне бо истифодаи захираҳои офтобиву бодӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. дар ин замина имконот мавҷуд буда иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз офтоб бо майли зиёд роҳандозӣ мегарданд. таваҷҷӯҳ намоед. тарҳрезии нақшаҳо дар асоси дурнамо, инак бо дар назар дошти татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва амалӣ намудани нақшаҳо дар асоси стратегияву барномаҳои давлатӣ барои истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, лоиҳаҳои техникии иқтисодӣ таҳррезӣ ва амалӣ мегарданд. дар заминаи ҳидоятҳо баҳри ҷорӣ намудани истифодаи технологияи тавлиди барқ аз ҳисоби нурҳои офтобӣ имрӯз аз ҷониби аксар коргоҳу ширкатҳо лоиҳаҳои мукаммал омода гардида дар заминаи базаи муқтадири хизматрасонӣ татбиқ мешаванд. ҳоло дар асоси дурнамо ва афзалияти ҷорӣ намудани истифодаи нерӯи барқ тавассути панелҳои офтобӣ кӯшишҳо самаранок амалӣ шуда дар асоси насбу васли панелҳои офтобӣ низоми таъминоти барқ фаъол карда мешаванд. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яке аз индикаторҳои асосӣ дар самти энергетика ин диверсификатсиякунонии сарчашмаҳои истеҳсоли нерӯи барқ ба шумор меравад. тибқи нишондиҳанда дар назар гирифта шудааст, ки то соли 2030 дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки накам аз 10% истеҳсоли нерӯи барқ бояд ки аз дигар сарчашмаҳо бошад, ки ин бешак ин манбаъҳои барқашавандаи энергия мебошанд, энергияи офтоб ва энергияи буд. дар ин маврид аллакай як қатор корҳои зарурӣ, корҳои амалӣ ва чорабиниҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шудааст. хусусан рушди чунин манбаъҳои барқашавандаи энергия имрӯз айни замон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистон, Бадахшон ба роҳ монда шуд. дар баробари ин чанде пеш бо иштироки пешвои муаззами миллат дар вилояти Суғ ва таври маҷозӣ ду нерӯгоҳи барқи офтобӣ, яке санги асос гузошта шуд, яке бо иқтидори 250 мегаватт дар ноҳияи ашти вилояти Суғ ва дигар нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт дар ноҳияи ҷайҳони вилояти Хатмон. консепсияи самаранок ҳамакнун тибқи нақшаҳои фаъолият корхонаву маҷмӯаҳои хизматрасонӣ низ тарҳҳои мукаммал тартиб дода ба дастовардҳо ноил мешаванд. дар ин раванд имрӯз аҳолӣ ҳам ба дастгоҳу таҷҳизоти аз офтоб нерӯдиҳанда дастрасии мустақилона дошта аллакай дар хонаҳои истиқоматӣ хатҳои истифодаи барқро аз манбаъҳои алтернативӣ муҳайё месозанд, ки сербориро дар ҳолати зарурӣ коҳиш дода рӯшноиро таъмин менамояд.
طبق ارزیابی کارشناسان در آینده نزدیک توجیکستان میتواند با استفاده از اقتدارهای تولید نیروی برق از سرچشمه‌های برقرار شونده در جهان موقع نمایان را اشغال نماید و به صادرکننده عظیم قوای برق در منطقه تبدیل یابد. در زیر هماهنگسازی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت انرژتیک و دیگر شرکت‌هایی که هم جمهوری خلق خیتای شرکت‌های سعودی و اماراتی وابسته به جلب سرمایه خصوصی برای رشد این بخش که سمت رشد منبع برخوردار انرژی حساب آفتاب و باد کارهای نظررس انجام داده شده است، تحلیل‌های ضروری گذرانده شده است و با یک شرکت با اقتدار 500 مگاوات علاقه ما لایحه سازشنامه سرمایه‌گذاری را تهیه و در موافقه با وزارت اداره و بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم و دیگر سازشنامه سرمایه‌گذاری با اقتدار 500 مگاوات با شرکت وطنی سرمایه‌گذاری وطنی علاقه تهیه و بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد و دیگر سازشنامه امروز با دو شرکت دیگر با اقتدار عمومی 700 مگاوات باز در بررسی وزارت و کارشناسان قرار دارد. در مجموع امروز برای بنیاد 1000 مگاوات نیروگاه آفتابی سازشنامه سرمایه‌گذاری با بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است و برای 700 مگاوات دیگر کاربری‌ها از جانب وزارت ادامه دارد. در جمهوری استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتاب تقویت یافته در اساس لایحه‌های مکمل تا سال 2030 اقتدار تا 800 مگاوات رسانیده خواهد شد. وسیع نمودن مقیاس نصب پنل‌های آفتابی در انشاءات تعینات اجتماعی و اقتصادی بخصوص در دهات و راه‌اندازی تکنولوژی‌های آفتابی در شبکه‌های گرم‌دهی نیز امروز در مد نظر است. با اندیشه کارشناسان اقتدار تولید انرژی آفتابی توجیکستان قریب 25.16 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال را تشکیل می‌دهد که در صورت گزارش ثمراناک به این نظام 60-80% طلبات عمومی اهالی حداقل دوام 10 ماه در یک سال در تمام حدود جمهوری با نیرو خانه گردانده می‌شود. فخرالدین محمد یوسف، فرهاد واسع، اخبار. با مقصد رشد اینفراساختار سیاحی، تأمین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی به اطلاعات با اعتماد درباره مکان‌های تاریخی و فرهنگی، همچنین تطبیق اعلان سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون در سالهای 2025-2030 با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در پایتخت کشور لایحه اینوواسیونی کور راهنما تهیه و عملی کرده می شود. در این خصوص قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسیده است. جهانگیر سفالری‌زاده گزارش می‌دهد. تطبیق این اقدام ادامه منطقی دستگیری‌ها و دستورهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد سیاحی همچون ساحه افضلیتناک اقتصاد، جلب سرمایه، تکمیل دادن اینفراساختور معاصر و بالا بردن سطح خدمت‌رسانی در کشور میباشد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نیز در موافقت با این سیاست ملی برای رقمی‌سازی پایتخت، معرفی امکانات سیاحی و فراهم آوردن محیط مساعد برای سیاحان پیوسته تشبث‌های نو به راه می‌مانند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت‌های سیاحی پایتخت و دسترسی اطلاعات با اعتماد دایر به مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه، لایحه کیوه راهنما در شهر دوشنبه تهیه گردیده در رفت تطبیق قرار دارد. دایر به مسئله مذکور قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسیده است. لایحه مذکور به ساکنان و مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی امکان می‌دهد که دایر به مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت معلومات مفصل را طریق اسکن نمودن کیوه راهنما دایر به ابیکت‌های سیاحی دسترس نمایند. لایحه مذکور در همکاری با جامعه شهروندی تهیه گردیده به ساکنان و سیاحان داخلی و خارجی امکان می‌دهد که توسط اسکن نمودن رمزهای QR درباره 45 انشاءات تاریخی، فرهنگی و سیاحی پایتخت با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و آدیویی در پورتال رسمی سیاحی شهر دوشنبه تریول معلومات مفصل را دسترس نمایند. در مرحله نوبتی علاوه زبان‌های چینی و عربی نیز به نقشه گرفته شده است. لایحه مذکور در نزد 45 ابیکت‌های تاریخی، فرهنگی و سیاحی پایتخت در شکل متنی با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی، اینچنین آدیویی آن در پورتال سیاحی شهر دوشنبه جای داده می‌شود. این اقدام نوبتی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت سیاحی رقمی در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون راه اندازی گردیده است که برای دسترسی معلومات مفصل دایر به امکانات‌های سیاحی پایتخت به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی
شرایط خوب را فراهم یابد. علامت‌های QR راهنما از سنگ مرمر آماده شده در نزد هر انشاءات نصب می‌گردند. معلومات مفصل اوید به هر موضع در پورتال رسمی سیاحی شهر دوشنبه تریول جایگیر کرده شده از جانب کارشناسان تهیه کرده می‌شود. موافق نقشه انجام پورای لایحه و نصب همه علامت‌های QR راهنما تا آخر ماه ینور سال 2026 در نظر داشته شده است. در اساس قرار شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه یکجا با ساختارهای داخلدار منبع نیز برای نصب QR راهنما در نزد بنا و انشاءات سیاحی و مکانهای تاریخی و فرهنگی دیگر تدبیر می‌اندیشد. дар натиҷаи санҷиши мақсадноки кормандони воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ронандагоне ки воситаҳои нақлиёти худро бо садои баланду гӯшхарош идора намуда боиси нороҳатӣ ва халалдор шудани оромии сокинон мегарданд, боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ман холов шоҳин зикрулевич соли таваллудам 2005 ронандаи воситаи нақлиёти Мерседес Бенз рақами қайд давлатиаш 2505 DJ01 дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Рӯдакӣ маро боздошт намуданд барои овози гӯшхарош. насби ҳар гуна таҷҳизотҳои садодиҳанда, тағйир додани садои воситаи нақлиёт ва бо ин восита худнамоӣ кардани бархи ронандагони автомошинои гаронарзиш дар баробари қоидавайронкунӣ маҳсуб ёфтанд, инчунин боиси нороҳатӣ ва халалдор гардидани сокинон мегардад. бахусус дар пойтахти мамлакат ин гуна ронандагон ки бо садои гӯшхарош воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ва тавассути чунин кирдор мехоҳанд дар ҷомеа фарқ кунанда бошанд, ба зебогии пойтахт қабоҳат бахшида, рафтори онҳо барои меҳмонони хориҷиву дохилӣ нохушоянд аст. зеро ронандагонро мебояд дар баробари дигар сокинони пойтахт маданияти шаҳрнишиниро риоя намуда бо фарҳанг, одобу рафтори хеш ва риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз худ маданияти баландро нишон диҳанд. кормандони воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи доир намудани санҷиши мақсаднок танҳо дар як шаб дар хиёбони Рӯдакии пойтахт 25 ҳолати идораи автомошинаҳо бо садои баланду гӯшхарошро ошкор намуданд. аксари автомошинаҳои боздошт гардида гаронарзиш буда, ронандагон барои худнамоӣ бо насби таҷҳизотҳои иловагӣ садои автомошинаро тағйир дода, бештар маврид шабона ба чунин қоидаистезӣ даст задаанд. ман Ибод Фалишер, ронандаи мошини BMW рақами давлатиаш 308 TN10 динавоз рӯз дар маркази шаҳр мошинро ронандагӣ доштам ки кормандони милитсия ман карда қабиданд ва бо чизе ки гуфтанд ки мошини мо садои зиёдат дорад ки гӯшхарош аст. гарчанде ҳамарӯза масъулини сохторҳои таркибии мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки аз қоидавайронкуниҳои дағал пешгирӣ намоянд то ин ки бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин ва рух додани садмаҳо коҳиш ёбад, вале ронандагони қоидаистез бо ин рафтори хеш ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд ва албатта ба ҷавобгарӣ ҷалб карда мешаванд, зеро беинтизомии онҳо ба дигарон хатарнок буда манфиатҳои давлативу ҷамъиятӣ зарар мебинанд. ҳангоми пурсиш ронандагон гарчанде баҳона пеш меоранд ки замони харидани воситаи нақлиёт таҷҳизотҳои садоафзо насб гардида буданд, вале онҳо имкон доштанд ки ин қоидавайронкуниро пешгирӣ намоянд то ин ки боиси нороҳатии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва сокинони осоишта нагарданд. воситаҳои нақлиёти ронандагони илқовайронкунанда ба ҷаримагоҳи муваққатии воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ дастрас карда шуда, нисбаташон дар асоси моддаи 316 кодекси илқовайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи илқовайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. чунин санҷишҳои мақсадноки сохторҳои таркибии вазорати корҳои дохилӣ минбаъд низ ба роҳ монда мешавад. мутахассисони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирии болоравии беасоси нархи маҳсулоти ниёзи аввал, таъмини суботи бозори истеъмолӣ, рушди рақобати солим ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои назоративу фаҳмондадиро роҳандозӣ намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
با مقصد پیشگیری بالوروی به اساس نرخ محصولات نیاز اول، تامین ثبات بازار استعمالی، رشد رقابت سالم و حفظ حقوق و منفعت‌های اهالی، کارمندان خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با ریاست خدمات ضد انحصاری در شهر دوشنبه در شهر و ناحیه‌های جمهوری کارهای نظارتی و فهماندهی را راه اندازی نمودند. ضمن برگزاری چورابینی حالت رعایت طلبات قانونگذاری ضد انحصاری، ترتیب نرخگذاری، موجودیت، حجم ذخیره‌ها و دسترسی محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن رستنی، شکر، برنج، مکرون و دیگر محصولات ضروری استعمالی در بازارها، مرکزهای سودا و نقطه‌های فروش مورد آموزش و تحلیل همه‌جانبه قرار گرفت. ضمن چورابینی‌ها با صاحبکاران، مسئولان بازارها و سوبیکت‌های خوجگیدار کارهای فهماندهی گذرانده شده. وابسته به راه ندادن به بالوروی به اساس نرخ‌ها، نگاه داشتن موازنت بازار، تامین شفافیت نرخ‌گذاری و رعایت معیارهای مقرر نموده قانونگذاری، توصیه و دستورهای دخلدار پیشنهاد گردیدند. جهت پیشگیری به اساس بالوروی نرخ‌های مال محصولات حکومت جمهوری تاجیکستان طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مای سال 2018 تحت رقم 287 نامگوی مال و محصولاتی که نرخ‌هاشان تحت تنظیم دولتی قرار گرفته می‌شود منتظم مانیتورینگ بازار استعمالی را بر راه مانده است. همزمان تاکید کرده شد که در حالت آشکار گردن قانون ویرانکنی‌ها از جمله بالا بردن بی اساس نرخ نسبت به شخصان مسئول طبق طلبات قانونگذاری عمل کننده، چاره‌های تأثیررسان از جمله جریمه و دیگر تدبیرهای حقوقی تطبیق خواهند شد. خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جریان مانیتورینگ وضع بازار استعمالی را زیر نظارت دائمی قرار داده، با هماهنگی با مقامات دخلدار تدبیرهای علاوه‌ای را جهت تامین ثبات نرخ‌ها، رشد رقابت سالی و پیشگیری همه گونه حالت‌های سوء استفاده در بازار عملی می‌نمایند. این تدبیرها به آن روانه شدند که دسترسی اهالی به محصولات نیاز اول تامین گردیده، بالوروی به اساس نرخ‌ها پیشگیری و منفعت‌های استعمال کنندگان حفظ کرده شوند. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. تنسیت و خانوباد باشید.